Evo poruka svim onim vozačima, mještanima. Znači, na neki 300 metara. Evo, puna vreća limenki i otpada, smeća koja je izbacivana, da li od vozača koji izbacuju kroz prozor i da li mještana koji ovdje idu trotoarom. Pa neka evo pouka svima da ne bacate smeće, ne bacajte smeće iz auta, ne bacajte smeće pored puta, ružna slika. Evo danas je 4. dan Ramazana, nedelja. Malo smo uradio, očistio evo ovaj dio puta do džamije. Bilo je puno limenki, bilo je puno svega, tako da zamolio bi sve vozače, ne samo na ovoj dionici, bilo je puno limenki, evo puna vreća. Zamolio bi malo vozače da ne bacaju, ne samo na ovoj dionici, vodovod Novi Travnik Bugojna, mjesto vodovod. Šta čovjek da kaže, zar nije ovako sad ljepše? Evo nema ni jedne limenke, nema smeća, jer proljeće sad ide trava, lijepo to. Da nisam pokupio sve ove limenke koje ste vidjeli, puna vreća ovdje, sve na ovoj dionici puta, neki dužine 300-400 metara. Vjerujte, danas kad sam krenuo na podne na vas, vidio sam i onda sam odlučio da ovo lijepo sve očistim, sredim, da je to milina pogledati. Pa eto, ne bacajte limenke, ne bacajte plastiku, smeće iz auta. Evo, ni jedna limenka sad nema. Znači, sve sam očistio lijepo na ovoj dionici. Inače, rijetko idem pješke ovdje, ali eto, pošto je Ramazan, pa idem u džamiju na namaz. Nešto mi je zapelo za oči, za oko, kao i prošle godine isto. I ove godine, evo, lijepo sam očistio. Pa eto, ne treba meni niko da kaže ni ovo ni ono, nego da budemo svi tako da posebno vozači da ne bacaju na ovoj magistralnoj dionici, da ne izbacuju. Ne samo na ovom dijelu puta, nego općenito na svim putevima. Zna se gdje je mjesto smeća, kontejner. Tako, toliko. Molim vas, ne bacajte smeće, otpadke i tako. Hvala vam.